तेरी ये खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे। मैले अब कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ देखेको हो कलेजमा होइन। अब देख्ने बित्तिकै त त्यस्तो अब के त्यस्तो फिलिङहरू त केही थिएन। अब पछि अब फेसबुकमा त्यो यताउता कनेक्ट हुँदा चाहिँ अलि बोल्दा बोल्दा चाहिँ अब त्यस्तै कुरा गर्दा गर्दा भाव हामीहरू ये मेरी तू जानने लगे तुम्हें क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है आज़मा ले। र मेनली उसले चाहिँ स्टार्टमा भनेको थियो मलाई होइन, अनि त्यसो भनिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो कुरालाई मजाक हो भनेर चाहिँ टुङ्गाएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीले त्यसै उसले चाहिँ लाइक गर्छु चाहिँ भनिरहेको थियो, तर मजाक चाहिँ भनिरहेको थियो। अनि एक दिन भ्यालेन्टाइनको दिन सिरियस भएर चाहिँ मैले चाहिँ प्रपोज गरिदिएको थिएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको थियो भनौँ। त्यसपछि आई लाइक यु पर है नई सुबह ये जिंदगी में खुशी की तू वजह है। हाँ मानता मैं हूँ मन था मेरा तितलियों के जैसा छा गया जो है जादू तेरा कैसा दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे क्या बताऊं मैं तुम्हें। सबभन्दा राम्रो दिन बिहेको दिन सबभन्दा राम्रो दिन मेरो लागि त धड़कता है आज़मा ले आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा। परेको त्यो 8 वर्ष भइसक्यो। त्यो भ्यालेन्टाइन डेको डे हो, अनि भोलि चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे भएर हाम्रो 9 इयर्स पुरा हुन्छ भोलि चाहिँ। त्यही हो। कर ले कबूल वजूद मेरा बन गया तू मेरा आशिना क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है आज़मा ले। पुलमा घुम्न आउँथ्यो कि हामीहरू कलेज त्यो बिदा भएर कि यहाँ स्कुटीले यो पुलमा घुम्न आउँथ्यो। डेटिङ स्पट भनेको यही हो हाम्रो पहिला। अनि देन आज फोटोसुट गर्न बिहेको फोटोसुट लास्ट पनि यही भइरहेछ फेरि फोटोसुट पनि हाम्रो। आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है आज़मा के तो देख जरा।